bakwegereye, abo bakurwanya na Yesu baramurwanyije, abo ngabo bakugenza na Yesu baramugenjeje, abo ngabo bakuvuga na Yesu baramuvuze, abo ngabo bagukubitisha izindi nkoni zitari zigaragara na Yesu yarazikubiswe, aremera arakubitwa, arababazwa, arabambwa, yemera kuza kuducungura, kandi yaravuze ngo umwizera naho yaba yarapfuye uwo nguwo azongera kandi abeho. Ukwiriye kugira ibyiringiro. Bwana asifiwe.